ইনশাআল্লাহ আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন মুফতি আলী হাসান উসামা, শারফিন নিবাসী, জুবায়ের আহমদ 2 বস্তা চাল। ইনশাআল্লাহ পরদেশি হুজুরের দোয়া হবে। পরদেশি হুজুরের দোয়ার পরপরই বয়ান পেশ করবেন মুফতি আলী হাসান উসামা। সবাই বলেন মারহাবা। ইয়া আল্লাহ, আপনারা সাউন্ড দিল বিনি, আবার বলেন মারহাবা। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أرحم الراحمين امرار محفل نے تمہار مرضیر واسطے قبول فرماؤ. আল্লাহ যারা এই মাহফিল সাহায্য সহযোগিতা করছেন, যেভাবে করছেন সবার সহযোগিতারে কবুল ফরমাও। আল্লাহ মাদ্রাসার জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত যারা খেদমত করে করে মাটির তলে গেছেন তারার কবরে বেহেশতের বাগান বানাই দাও। আল্লাহ তার ঠিকানা জান্নাতুল ফিরদৌস বানাই দাও। ইয়া আল্লাহ এই এলাকার প্রবাসী আমরার আত্মীয় স্বজন যত প্রবাসী আছেন সবরে নেক আমলের তৌফিক দাও। আয় আল্লাহ সেহত আফিয়তে রাখো, হালাল রুজি রোজগার বাড়াই দাও। ইয়া আল্লাহ বিমারি ওগুলোরে শিফা দাও, মুশকিলে যারা আছেন আসান করে দাও। ইয়া আল্লাহ ফিলিস্তিনের মুসলমানদের আসমান থেকে সাহায্য করো। ইয়া আল্লাহ ইসরায়েলকে তোমার গজব দিয়া ধ্বংস করো। ইয়া আল্লাহ আমরারে নেক আমলের তৌফিক দাও, আমরার বিবি বাচ্চা সবরে নেক বানাই দাও। আয় আল্লাহ দুনিয়ার যত জায়গা তোমার হবিবর এতিম উম্মত মজলুম আছেন, আল্লাহ তোমার গাইবি তাইদের মদত ফরমাও। আয় আল্লাহ জালিম হলরে হেদায়ত ফরমাও। ইয়া আল্লাহ যেটার হেদায়ত নাই তোমার কুদরত দ্বারা নেস্ত নাবুদ হয়ে দাও। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবান নার। ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকিহি মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আমিন আমিন বিরহমাতিকা ইয়া আরহাম। جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے. جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے. جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے. عالی مقام ہے دیوبند والے. اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے، اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے. کفریت طاقتوں کا بھی آج جام کر گئے، کفریت طاقتوں کا بھی آج جام کر گئے. ان کے غلام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے. جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے. عالی مقام ہے دیوبند والے. اللہ کے شیر ہے یہ، بے حد دلیر ہے یہ. اللہ کے شیر ہے یہ، بے حد دلیر ہے یہ. امت کا مان ہے یہ، اصحاب خیر ہے یہ. امت کا مان ہے یہ، اصحاب خیر ہے یہ. ان کے غلام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے. جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے. عالی مقام ہے دیوبند والے.
حق کے سفیر بھی ہے مہر منیر بھی ہے حق کے سفیر بھی ہے مہر منیر بھی ہے بر صغیر پاک و ہند کے امیر بھی ہے بر صغیر پاک و ہند کے امیر بھی ہے ماہ تمام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے اللہ کے شیر تھے جو بے حد دلیر تھے جو اللہ کے شیر تھے جو بے حد دلیر تھے جو حیدر صدیق عمر عثمان زبیر تھے جو سید صدیق عمر عثمان غیر تھے جو ماہ تمام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے مشرق میں دھوم ان کی مغرب میں دھوم ان کی مشرق میں دھوم ان کی مغرب میں دھوم ان کی برق سید ارشاد پیشان چوم ان کی برق سید ارشاد پیشان چوم ان کی سب کے امام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے سب کے امام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے